baylanmıştı. Biz yarın insan siz emnege aldınız? Biz oşol mına yerde remont nemesi. Kim aytты sizge remont kılıp bularda bir yarın insan aldınız? Ya branşların var mı desem sen çıkıla çıktı ayda çıktın mı abi? Ayda çıktı. Kovalap çırat. Aytıp koyuş gerekti. Aytıp Şurdurup koyuş gereksiz diyor. Adam geldi ayetimi oldu içine bana içe girip geçiyorsa al batardan altı girer. Şunu aldırıp koyuş gerekti. Matador traktörün apkeleğimizde hayır burası yolu kaynıyorsa. Kalk gelin. Haydi apkeleğim. Kalk gelin. Akça alıp algan yok. Çetilen çıkartlar tavsiye edildi. 260 met çıkan bunu. Hem bardık içinde Kırgızdın balası olsun. Mal. Ben oşunu aytıp çırıldı atam. Toktot kulağı bundan. Boldu. Boldu. Közdü açalı. Uya. Ucundan beri otasın Azra. Процедура mo жүрүшү дарылоо. Бекер mi? Mesela назначение verdi, sizden geldi, siz bu yaka girgizesiz, koydunuz. Aparat bitti, çıktı, duralım. Akçayı ne kadar otasın? Bana bazı bizi tuttu. Ben kimin akça verdim de Ularda neme kılganını vade emniyet sonuylarda alganbız. Albına jelerdi remontuga жазылган nemelerge полный nemetkенbiz. Netkesiz. Hal 5 yılda masaj kıladan skem attı. Bugün masaj kıladan. Masajda nemege çıkıp gitti. 5 sodержание. Kokus balığına baylanmıştır. Neme kılganlığına baylanmıştır. Biz yarın insan siz emnege aldınız? Biz oşol mına yerde remont nemesi. Kim aytты sizge remont kılıp bularda bir yarın insan aldınız? Mına yerde özü bizde özüz kıldıkta remontlar oşolduktan alındı. Яқтымды немелерді жазған немелердің болмысы деп неме кылынган. Мына старший медсестра жооп берсе, старший медсестра кылдырып келди бар жок немени. Biz yarın insan emnege aldınız? негізі алыш керек емес та негізі еще Kana oşol bir yarım insan akçanın liseyi kana ki çıkarılaç. Çıkarıp neme alıp Bir yarım insanın içine emne kıldılar, aldılar. Полностью көрсөтүп неме кылып бердим. Алгандарды, неме кылгандарды. Siz ne kadar kabul aldınız? Ben hep tane жазып берем, ол жерде алги канча килограммчылык чыгышын билбейм да. Аны бір түштү коем. Sonra men kilogramı zor. Siz özünüz tartı almayız. Kimler almayız? Ben bir түштү zaten. Hayırdan tartı olmasın. Ben 260 kilogram etimiz var mı? Nereden çıkartıp tartı alacağız? Hazır bu жерде Çetilen çıkartıp tartı alacağız. 260 kilogram et çıkan bunu da. Hem bardık içinde Kırgızdın balası olsun. Mal Rasport oldu. Yakınlığı var. Düşündüm ben 4 gün rasport boluşturum. 4 gün siz 12,5 kilogramdan et veriyor otasınız. Hazır bir yıl tamak atıram. 3 tane olan boğazını bakıyor. Qanday 3 tamak kılasınlar? Siz aytып otasınlar bir ile jolu tamak veriyoruz. Et menen, enten menen kaşa. Keçinde KK'de degen bolboyt da, KK'de degen bolboyt. Bir gün aşağı bir tamak versek, 3 tamak kadar et veriyor otasınız. Kantip emni kanday kılasın? 3 tamaka kantip et veresiniz? Enten menen. Суббота миллион кече воскресенье 3 жол делаю, потому что добрый кеч келди. Суббота кеч келди. Bir gün atvarlı güleşke, 2-3 günü protein püre, anan 3. günü şallar. O siz enten menen. Ne veririz? Kaşa? Kaşa. Bütün geldi, duran. Akşamı kaşa. Hani akşamı kaşaga, mamı kaşaga et koşular. Koştu. Ne sebepten ana 3 malga et veriyorlar? Birinci tamamen etmeden de var. Ucundan etmeden de var. Şimdi 3 mal. Ya Büyük bardağımız, malda çoğayған baldarımız. Ben 266 kilogram et kança bolot ekenin, bunda köş bolmayın aytam, munoğun et 266 kilogram bolot. Bir koydun tuşası 23 kilogram, 24 kilogram, çoğu 25-28 kilogram. Bravo. Sizde buna yerde kança 266 kilogram boluş için kança koy boluş gerek et? Жоқ da et жоқ. Men ошон үчүн айтып атпайм. Мен түшүнүп атам бүт бар. Силер деген поставщиктер менен ушинтип иштеп атпайсыңар.
Аны менен кагаз жүзүндө сизге башканы алып келип берет, фактически башка келип атат, анан колду коюп берип туруп айдап атпайсыңар. 10 килограмм эт алып келсе, ошонун 5 килограммын кириштесиңер дагы 5 килограммдан накталай акчага алып келип берет. Мен ошону айтып чырылдап атам. Токтоткула мындана. Болду, көздү ачалы. Уят, Кудай урат, башкасы эмес, Кудай урат. Мындай нерседенчи. Бирөөнүн ушу оорулуунун этин жегенден көрө жебей эле койгон жакшы. Мен ушуну айтып атам чырылдап. Мен кагазга ишенем да, мисалы мен сиздин бир күндүк 3 маалга 3 тамак берем дегениңизге ишенбейм да, мен 3 маал эт беребиз. Сиз айтып атасыз, биз кээде 3 маал эт беребиз. Эмнеге бересиңер? Стандарт бар да, туурабы? Расклад меню берилет. Анан ошонун негизинде кете эт бүт бар да. Кээде ал сиз каалагандай нерсе эмес да. Сиз каалаган көңүлүңүз бар күнү эт кошпой койгула, көңүлүңүз жок күнү кошпой койгула деген эмес да, туурабы? Менин жазып ошого кайтырам да. Токтоткула, мындай оюндарыңар токтот. Факт деген нерсе жок дейт. Ана жүзү айлап Азыр чыгат. операциядан азыр караштырып. Келин. Сиз кимге атасыз? Ne uğraş gerek bana olsun ben dayak geldim. Gelin, beri çıkın. Siz kimsiniz? Ne olup işteyiz? Yok hocam uğraşların var mı desem sen çıkıla çıktı ayda çıktın mı abi? Siz kızmatınız emne sizin kızım? Sizin kızmatınız emne? Бахила маска тактырып кийгизет да. Bura adamga muamele, muamele. Muamele değil mi? Öyle muamele. Çıgıle çık, kovalap çıkart. Aytıp koyuş gerek, aytıp koyuş gerek sizge. Adam geldim ayetimi, kolun içine bana işte girip geçiyorsa al batardan altı girer. Şunu aldırıp koyuş gerekti. Matador traktörün apkeleğimde burası yolu kaynıyorsa. Hakkelin. Haydi hakkelin. Hakkelin. Şunda Cönököylü muamelenin kıragılar Hazır oorukhanada көрүп атасыздарбы? Пневмония дегенди, ковид деген али бүтүп элек. Ана мен өзүңүздөр келип көрүңүздөр. Балдарды эмнеге алып келесиз? Бала деген коопсуздугу болуш керек. Эртең ооруп калса сиздерге да түшкөн азап да, туурабы? Башка эч ким тартпайт азап. Капачылык жокпу дарыгерлерде? Сиздер көрсөткөнү келдиңерби? Колдор. Көрүп атабы? Кыйнаган жокпу, көрбөй койгон жокпу? Акча алып атабы, алган жок? Сураган жокпу? Жакшыбы, колуң эмне болду? Мушташтыңбы? Кыладың ба?